people, welcome to Jomax TV. Kush. That's a Jomax TV. Toka Kawangore. Yes. Maundu ni mega biũ na on Sunday tugakorwo twĩ nake tũgĩthondeke maũndũ tũkũrehere rũgano rwa kĩrwega mũno. Nĩ athiĩte mwena wa Ethiopia, agathiĩ Israel, agathiĩ Jordan. Mau mothe tũkũrehera no ũmũthĩ nĩ muziki. Ngai wakwa ahingĩrie nawe akũhingĩrie. Ngai wakwa ndanyihanyihe. Ingeria Ngai wakwa ndũnyihanyiirwo. Ingeria Ngai wakwa ndũnyihanyiirwo. Akorwo nĩ gakari Aya ũgakiona gakari. Yes. Banjega nyona gaikaro Nani ndona ngerirĩria Nani no nyende uwekwa Ika Ngai gagoroco Ngai wakwa ndũnyihanyiirwo. Ingeria Ngai wakwa ndũnyihanyiirwo. Ingeria Ngai wakwa ndũnyihanyiirwo. Dunia mwega nyonaga Nani no nyende uwekwa Tuikara ngotaya oso Ngai wakwa ndũnyihanyiirwo. Ingeria Ngai wakwa ndũnyihanyiirwo. Ngai ndanyihanyiirwo. Ikombe rĩake nĩrĩihũru. Yes, Man Kush kutoka Kawangware, ukipenda Ungwaru. Na mimi ni Jomax. Uko ni kwa Jomax TV. Konde subscribe yetu ukahutia hau karen. Halafu ukahutia bell nĩguo twekera any video wakorwo ukiona notification. Nĩkwega mũno. Ikombe rĩa Ngai nĩrĩihũru. Twende kazi. Yes. Aya yo Wahuraga mugithi wa gospel ona wa secular. Ũngĩenda kũmwĩta no mwĩte. Iki kĩmwe kĩega mũno saizi na bigaiti. Iki understanding iki kĩega. Andetha na ndũnyoneka. Andetha na ndege ya Malaysia. Gaka piyo kaja ta Malaysia. Yes. Dia gonna get understanding. Oh no Man Kush. Twende kazi. Ushio neta tina kusi. Inyandi menya ngole iketiombi. Anda idiria sayonga ekeno. Ejiga nasya gota meiro toine. O eri dagia tare musiare. Chuma kwelito na ukwe. Weza ke iki ke mwere dite. Yenga mono saisina figa iki. Ke iki understanding ke iki kego. Ande bata sirigi na ndonyoneo. Ande bata ndegele ya Malaysia. Yes. Man Kush kutoka Ungwaru na mimi Jomax. Kuna YouTube ya Jomax. Utia subscribe.
na ya gikeno kejiga tasiaro tameiro toige o heri dagia tare musiale chuma anquerito ya gukura wela keiki ke mueveri dite ega mono saisina figaiti keiki understanding keiki kena kajeza tandegina dunyoneo kajeza tandegele ya Malaysia Yesu maku ya gukura ri Eni Eriko. Haya, cheza kabisa. If you play me, I play you. Hey. Yes, one man guitar. ewa maki yangu ide tio akira nakioria te kokoya ide kanare regure tere tene ne wageire indono keriganero nemie nyobanja kari rusio twara ne nyobanda kulira ukana irofi kiora kerinjo kare kerinjo yake anya gutiri uteithio ngwendaga yake anya gutiri uteithio ngwendaga Yes. Tagoman Kush kutoka Tokyo Ugaru. nana ndakokare tagesagi karagitando atumangu Yes. okinjira tagarusega Kenya nani ngiukora wowe mwana ndigwa nyumba njega kari rusio tworaga newira ndakugira uka Nairobi kiura kerinjo kiwane kerinjo yake anya gutiri uteithio ngwendaga yemi yake anya gutiri uteithio ngwendaga Yes. Ere bonere guru. Yes. haya Twende kazi. Tokyo nana ndagokara tagesagi Yes, yes. karagitando atumangu nokendera tagarusega Kenya nani ngiukora wowe mwana ndigwa nyumba njega kari rusio tworaga newira ndakugira uka Nairobi kiura kerinjo kiwane kerinjo yake anya Gutiri uteithio ngwendaga. aya Yake anya gutiri uteithio ngwendaga Yes. Rebo shama rebo kwa. Eri. Jetogo Joe Max. Ako kone kwa Joe Max Aya. TV YouTube channel. Kalau subscribe ita tafadhali. Utia hapo. eni Modo na mega mo. Tabo mere itago ati. Mankush Itago Mankush. Mankush ndio huyo Yes. Chezangi one man guitar Kabisa. Kutoka wapi? toka Kawangware huko Ungwaru Ungwaru. Modo na mega pio. Rebo ne guru. Arugano wakene tugo kurera very Eni. soon. Waikare tune every Sunday. Auginya ugetia request yao wakunege tugo guthakira. Goko kwa Joe Max TV. Yes. Omire Mombasa jara keire nyere jiti tori Yes. Goga Watia. tamarire yongonare Ibito na tusa Kondo nyanga tetia nago kagu Kario tuka ipina Omire Special. Mombasa jara keire nyere jiti tori mama Goga tamarire yongonare Ibito na tusa Kondo nyanga tetia nago kagu Kario tuka ipina Endari ya Rusia kae utaiwa mwili wako wega no na kweli na ndadie kuhikania macione mani ndadie guthinjirwo iuria Susana tondu ndikumana Yes. Susana. Oi. Donina Rusia aingira kanina umite muno akira muvea tukuika ibereni na Susana inakorati uguo nikugera ngera njetere ikiro Rusia. Aya.
Banake ya igoro moikia gitunyo maua na mbembe. Ile agitwira tuinukene kwenda mbara kanitha-ini. Gitonya kanitha ndari wa ndembe mwe ngiuma niko. Banake ya igoro moikia gitunyo maua na mbembe. Atire agitwira tuinukene kwenda mbara kanitha-ini. Gitonya kanitha ndari wa ndembe mwe ngiuma niko. Aya. Kibamba sana. Itisha request every Sunday. Mauri ni Moto mokuona. Asante sana kwa kuwa nasi. More content is coming, kwa hivyo kuzidi na sisi tutazidi kukuburudisha, tutazidi kukupatia kila kitu ambacho unakipenda na unakitaka. Asante sana kwa kuwa mwaminifu, zidi kukaa nasi. Nakupenda sana. Kumbuka comment, like and share. We love you. Kumba uweze kusubscribe. Finya hiyo kitufe chekundu hapo katika YouTube yako uweze kusubscribe ndani ya Jomax TV.